kwirirwa mu mujyi akagenda imodoka ntizimukoreho ariko agataha ubukristo bwagonzwe. Aho kantu murakumvise kangasubiremo. Umuntu arimo kwirirwa mu mujyi akirirwa umubiri kiyagira kantu gakoraho ariko agataha ubukristo bwakoze impanuka. Aha yagonzwe. Kandi murebe imodoka ukazirinda zose ariko ubukristo bukaza bwagize akantu impanuka. Ariko dutere haleluya 8 zo kubwira Imana ngo irinde ubukristo. Hola simwa ela gre. Maina cosiner de la rie. Varide komle have. Tripepa. Tumwe muharifita akawumeza kumuharifita yarafite imodoka. Rimwe yamamugurukana no kuri hoteli. Ngo aje gura cyumwana mukobwa asanga ari kuri hoteli. Niki uyu munsi nije nawe. Ngo umwana yamambwa ngo ntobanza ngo mpa umwanya senge. Gusenga hano. Ahangaha se hari ubundi butabazi wobona ngaho senga. Ngo arasenga kandi mbabwire bene iryo sengesho ntawuzumiriza. Kandi wamara ukareba gutya kandi ntiriza ritwara umwanya ngo yamavuga ngo mwana ngo wewe nta kibazo ufite atariko Yesu ari kahandi n'uyu muntu uko Yesu yagiye nico gusa ngo yikije niga pandi sengesho reri ati Yesu ari ye uko ibi ibuye haye yikora abyikoze gutuko uko Yesu ari hapa ngo yarikije gutya umuntu abafashwe n'umuriro bene uyuri bene urya bakubitaho bakavuga ngo warenze ngo baravuga ati bigenze gute ngo yamababwira wenyine atende nubwo munjanye ku bitaro ariko dore nyiri bayaza ni yombi mwene data kubise hano kimuze mbona wantagira uca ukabona rimwe na rimwe umuntu aramanutse kujya ndi mukaza umugaya hari gihe abayibutse ese kunaka nagakiranutseho pima umutima uzamukubita gutyo ngo nakaho uko akura kibagiwe ukamona umuntu imbaraga yarafite ngo agezeyo yamasanga Saulo arasinziriye n'abasirikare biwe n'abamurinda kandi bari bakomeye bagiraga abasirikare hapana Dawidi kubera ko yakundaga abasirikare umunsi yari maraga umuhungu wiwe Salomo yaramubwiye ngo hari abantu babiri utazorika kwica nibutse tuvuge ngo amen atukuke avugamwo uwo bitayo wabo aravuga ngo ikintu yakoze ngo yisha abasirikare babiri ngo nta rugamba rwari niwo munsi cy'Abuneri yica n'undi bita Hamasi atabo basirikare bombi kubera ko yakundaga abasirikare aravuga ati uwo muntu nubwo mpfuye mwana ukabusigaye ku ngoma abo bantu tugakunde kubaja ngo amare Dawidi abageraho mwumve kubabarira abahagarara hejuru ngo arangiza Abishayi yamamwibutsa ati tuzi ko byanditswe ngo izoshira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe uko saha tubasanze pangura ntere ndatera icumu rimuhuruke tiyavuze benshi yavuze Sawuli ndatera Sawuli rimuhuruke kandi we ntiyageza kimwe iwe yageza atera Dawidi atitaye ngo ni umukwe timwari munabizi ko Dawudi ari umukwe wa Sawuli hayo makuru murayazi bakecho kuko ibintu by'abana byo kubaka ndi mu biyego Dawidi yari umukwe wa Sawuli ariko ngo asanga asinziriye kwizera mwashanye mutaramye wa kumwaza ngo mukoma amashi ngo ko mwamwakiriye twe twumva titwoyagoma ko mwatujanye asifiwe atukuka ngo arangize amambwira umwihorere tibibaho tuvisha amaraso mwumvi atwa akaza ko rutumenyetso gusa gutwara agacuma k'amazi no gukata ku mwenda ko murumva ko ati mureka sinzire sinoramburira amaboko uwiteka yasize rimwe na rimwe tubwirije ijambo azamurwa ngo pastor ngo so gushaka ibyubahiro ngo ndibo bakoragaho oya
Carte Safi. Kaina some. Amasezerano. Simiyoni yari yarabwiye ngo ntazofata aribonye. Ngo tuzopfa abonye agakiza ka Isiraheli. Siko mushumba. Arasaza umunsi umwe mu rusengero guke. Yamabona Yesu baramushikanye. Umutima wamubwira ngo ngaka gakiza nari narabwiye ka Isiraheli. Nguyu. Yamaze yamamufata. Yamubwira mama wati beze umwana aramufata. Ngo amara amubwira ati ariko Mariya nawe yahuye n'ibikomeye. Yumva amagambo ye bavuga ku mwana. Simiyoni yamavuga ngo wari warambwiye ko ntazapfa ntabonye agakiza ka Isiraheli. No ngaka Kristo. Ngo ngaho sezerera rero ngenda amahoro. Sezerera ngenda amahoro. Ngo agira ngo amuhendira gutya. Nawe yamamufata. Bibiri zivuga ngo iwe bavuga amagambo nk'aya mbere. Nawe arabwira ko njya uko ndagize. Uko nje sinihanganye. Yabamara myaka 7 amara 84 ategereje. Arabwira ati sezerera nanje ngende. Cyo wari warambwira iki ndakivuga. Yakobo gice cya 5 kwandiko rwanditswe na Yakobo gice cya 15 umurongo wa 16. Haravuga ngo mwaturira n'ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga kumukiranutse kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Nako kantu akuvuga umumaro mwinshi iyo umuntu asenganye umwete. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Amen. Amen. Musomye mwiza yongera asome kitabo cya 2 cy'ingoma, Ngoma za 2 gice cya 7 umurongo wa 14. Naho ari busome. Kwizera ndabizi n'umusomyi mwiza. Mumuhe mikro arebe Ngoma za 2 gice cya 7 umurongo waho wa 14. Karindwi no kuri 14. Ariko yohera nko kwa 13 niho bumva neza. Usomo wa 13 no wa 14 umurongo. Bibiri iravuze ngo nindamuka nkinzi ijuru imvura ntigwe. Nindamuka nkinzi ijuru imvura ntigwe. Cyangwa nintegeka inzigengo zone igihugu. Cyangwa ngategeka inzigengo zone igihugu. Cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banje. Cyangwa nkohereza mugiga mu bantu banje. Maze abantu banje bitiriwe izina ryanjye. Nibicisha bugufi. Bagasenga. Bagashaka mu maso hanjye. Bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi. Nanjye nzumva ndi mu ijuru. Bababarira igicumuro cyabo. Cyambere bababarira ibicumuro. Komeza. Mbakirize igihugu. Amen. Mbakirize igihugu. Amen. Asifiwe. Amen. None uko mwumvisari uko mungana. Uko mwikirije mwumvisari ko mungana. Uko bivuze ko hari abatikirije. Ngaho twese tuvuge ngo amen. Amen. Nuko rero niko tungana. Kandi niko dushoboye. Hallelujah. Muratwakiriye. Mukoze ikintu cyo kutwakira. Imana ibaho umugisha. Amen. Ngaho curanga ko ugire base nziza iregeye neza. Ariko umucuranzi ndakumvise. Gira nanje basuhuze mu minota mike. Tiwiruke cyane ariko nyine kibe kiregeye.
dushimiye Imana yatuboneye umwanya wo kugira duterane. Amen. Twumvaga mubo tutogenda tudasuye n'abayumve. Asante. Twabivuganye n'umuyobozi. Amen. Ndamubwira ngo mubo mpaye numva. Sinogenda ndasuye abayumve. Kubera yuko ikariyeri ni sawa kazi. Cyane. Namwe murayikunda. Mana turashimira ubutumire bwanyu no kutwakira uhereye ku muyobozi mukuru nabo mufatanije. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Shimira kubashumba mushumba hangaha kindi cyumweru cyo hirya twari iwabo twahagiriye ibihe byiza bashumba muri aha. Dushimiye Imana ko yababoneye umwanya kandi turabashimiye gushigikira uyu murimo. Imana ibaho umugisha. Dushimiye abantu bose tuzi nabo tutazi tutovuga mu mazina tukagusiga nawe uri inshuti. Hari abo tuziranye, hari abandi badukurikirana kuri biriya byuma muhaye mubona. Mwebwe mwese Imana ibaho umugisha. Namwe turabakiriye papa, muri abantu beza cyane baza bafasha ivuga butumwa kugera kuri. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Kandi igitaramo kizagikunda ngo abantu ntibagitindane. Principe z'igitaramo nta muntu ugomba kukigirana umwanya munini. Kizagikunda ngo abantu bagisharing. Yesu uyu nabo mugipasa. Kwigitaramo kizakigenda. Tuvuge ngo amen. Amen. Ha! Amen. Asifiwe. Asifiwe. Mureke kubera kuko turi mu gitaramo cy'abanyamasengesho nubundi tuganire hejuru yo gusenga. Asifiwe. Haleluya. Nico turiho. Muri abahinziga ngo tuvuge hejuru yo guhinga. Muri abagronome. Mureke tuganire hejuru yo gusenga niyo kariyeri mubana. Gusenga. Tuganire hejuru yo gusenga. Nakamaro ko gusenga. Bibiliya yavuze ngo kugira umumaro Bibiliya ndigira igipindi nkuko kw'abantu. Iyo ivuze ikintu ngo ni cyinshi abari cyinshi. Habe nubwo twogira majorite ngo duhakane ko ari giki. Ariko Bibiliya yavuze ngo ni cyinshi. Abari uwo mumara bari cyane. Turumvikanye. Kandi zozanyuzamwe nyine mbe kucisha akavensi. Turangiza tukomeza. Gusenga. Ariko ndabanza mbabwira ikibanziriza gusenga. Gusenga ntabwo ari impano. Gusenga birigwa. Abantu bazabitiranya ngo yango mwebwe ngo mwahawe nta muntu. Gusenga si impano. Gusenga ababyeyi bizabyigwa mukigisha umwana agasenga bikamunanira none ejo akaruha akaba umuntu ukomeye mu gusenga. Ariko ikibazo dufite kibagitoza abana gusenga. Abana baprotsa amafilime yose abaho uzukanda gucyakama kubwira ngo bageze kuri iyi irakurikirwa n'iyi. Ariko ndiwo mubaza urwandiko rumwe Paulo yandikiye Timotheo cyangwa Tito ngo agire icyo yoruvuga. Nabandi nuko nabandi bakuru ntibagisoma ntibagisenga. Nuko gusa nukumenya aho shuka mu muhanda. Abigishwa rero nibo batangiye babwira Yesu ngo nubwo ugiye ariko ugiye utatwigishe gusenga. Kandi abayohana bo barabizi bazi gusenga. Bigeze no gushaka kubavugaho kukijanye no kwiyiriza. Abigishwa bayohana bagresatse ababigishwa bawe bo habe n'ibintu byo kwiyiriza ntazo bage. Yesu aravuga ati kubaracyari mu minsi mikuru. Iminsi mikuru nishira baziyiriza. Ukumuza mona abantu benshi muri mu minsi mikuru. Nimuva mu mafete muziyiriza. Aho. None se uzosome Bibiliya neza. Umunsi bafata, umunsi bicande bari bishe Yakobo. Bariyongeza bafata Petero. Baramuzana baravuga ngo nawe tumwice kuko urabizi. Abayuda batavuga ngo nguyu mwami. Aravuga atari kumemuretse kumwica turindi iminsi mikuru. Iminsi mikuru nishira mu muzane.
bama mu majana baramukingirana apana bakaza bamufungisha abasirikare 16 babiri hano babiri batatu ku muryango bangahe ngo arangize babandi Yesu yavuze ngo bazasenga ngo bamare ko barebishe Yakobo none bariyongeje bafashe na Petero uko turashize bamamanuka ngo baje kwa Mariya wahimbwe nyina wa Yohana abariho bakorera ihudumu ndanezerewe ngo bashike tuvuge ngo amen Amen. ngo bahudumiye gutyo marayika yamamanuka marayika pana ngusana marayika yamamanuka asanga aho Petero aryamye ngo amukomate zuka arazuka bibiri zivuga ngo ariko ngo yasaga n'urota zuka banza wambare arambara fata umwitero aritera kurikira urugi rwa mbere n'urwa kabiri abasekare bose nta makuru ngo amugeze hanze aramubwira ngo manuka kugenda uko ngo abari hamenyera neza ngo ko marayika yamutabaye mwumva abantu batahuye gusenga tiyavuga ngo aje kurara mu rugo ngo yamavuga ngo uwo manuka kaja ku cumba kaja gushima Imana ngo ashike gucya mu cumba asanga ni mwihudumire muzamure duhimara icubari haleluya ala faride Kaino aina mesa. somela Pride fariako. kafanidre Janigo. ngo akomange gutya ngo akomange nibo bari bafite isengesho nta n'umwana ngo amabwira umugaragu ngo yeduje gukingura twebwe nta mwanya ngo yumva Petero akavuga yawe mukingura naratanga ngo uwo mukozi nawe kubera ibineza neza ngo bitumananirwa gukingura ngo yameruka aravuga ati yaje ndamwumvise neza ari hano bati genda nuko atari mwene wanyu uzi ukuntu afunzwe yaje amakuru batubwiye abamuherutse n'ukuntu yari afunzwe kerageza tumuzi kwanta abantu basengera cyane n'abana bazaruha bakabamenya ngo mama we ngo kandi baraje abazagira uti bazahakorera ihuduma raba tuvuge ngo amen Atukuke baba. bivuze ko gusenga birigishwa ugasenga ugafunga ukabona tibikunze amasaha ukagera umunsi ukagenda ukaruha ugasenga ukagera iyo umuntu yageze mu kibanza cyo gusenga azasigara asenga ntamenye n'umwanya mwamubwira ngo watinze sorry natinze je narinzi ngo ninki ariko tusenze tutoje abana gusenga tutoje umugabo gusenga tutoje umugore gusenga tugira n'isaha imwe yo gusenga uzusenga gusa benshi bazasenga iyo barose nabi nta uzubwira ngo mashitani akaboneka kabiri akabarasinzire ngo ko yasenze Pole kabisa. abandi asenga gusa iyo yumva harakari iyo kagiye muzose mubone umuntu mu gitaramo muzose mubone gusenga ikintu kiza gitangaza Imana hari abantu basengeye imirimo abandi basengera ingo barasenga abana bakobwa barasenga abahungu barasenga basengera ngo arara yakoze mariage wasigara umubwira ngo igitaramo yewe nibyo bateka mutwe kirakubakiye kibaye icyo bateka mutwe kikwishuriye abana kibaye icyo bateka mutwe ariko abantu ariko mana yaje mana ariko mana abandi baraseze ngo barare babonye amakanisa ngo barare bayoboye igitaramo kibica abayumbe ibitabaza makubita hano akamaja kurya ibyo ngo nibyabayumbe tuvuge ngo Atukuke baba. ese tukizera sinzi ko byari bigenze tuvuge ngo amen Amen. abantu babiteye umugongo abantu bakibyumva ngo byabaye ibyaha nibyo ko gusenga ari by'abantu
baciriritse cokora Imana ishimwe. Imana we ushimwe ko wagiye ubihindura. Abantu bagisenga mbere bari bazi ko ari iby'abana babuze minervare n'abandi bagize ngo nk'ubwenge buke ku ishuri ko bageze babyita. Wasenga cyane ngo nta muntu urimo, none masikona niko bimeze. Umuntu yasenze cyane ntakira kirimo, ararutwa n'uwoje mu guforoda. Ngo mbere ngo mubanze mwaturira n'ibyaha, ikintu kiza gituma isengesho ritumvikana imbere y'Imana n'icyaha. Zambi za kisirisiri ni sumu sana kuliko ukimwi. Zambi za kisirisiri ziriya ziriya abantu basigaye baje kudefanda. Tuvuge ngo amen. Atukuke. Mureke gakureba uha ugenda. Nicana. Gusa baririmbye nibazo zakomeza kugenda batavisha ijambo, bazozabwiriza mbere y'ikorari. Okay. Tugaruke. Tuvuge ngo amen. Amen. Hallelujah. Zambi za kisirisiri ni sumu sana kuliko ukimwi. Nico cyatumye Bibiri ivuga ngo mubanze mwaturira n'ibyaha, mubanze musaba imbabazi ngo kugira ngo mukizwe. Ico kintu naragitekereje kirantangaza. Bibiri zivuga ngo nubwo umuntu yabajanye ituru ngo akibuka ko ari icapfa na mugenzi wiwe, ngo abanza urebe nawe president ngo abanza rirambike. Woriza natwamusubizayo. Twamubwira nabanza rirambike. Uko turanyuranye ari byadize. Pima! Nisatatu n'inyigisho nishi ziri ubu zirenze. Nukuvuga gusa ngo tanga, wamara gutanga okay. Sayigeze utanga ukora kibaje mu buzima bwa kiroho, bamwihorere azaza bamuterera gateba imbere kiti ya heshima. Nari sako bayiguhaye mwijuru hano barayiguhaye pe. Sikuyajua kama ndivyo yalivyo mpaka Roho aliponionyesha kwamba shetani anavyojua kujigeuza kama malaika yule wa nuru, ajigeuza amekuwa rangi nyingi, ajiingiza pia kwa siri kanisani. Watu wa Mungu wao bila kujua wanaanza kumwabudu. Ninde wabwiye ko gukomera kwitorera amaturo menshi? Ninde wabwiye kugira worship team nishi ngo niko gukomera kwitorera? Kanisa safi bila madodo, kanisa safi nuko ryogira bakeye, ariko Imana izirire ikavuga ngo iraruta turira n'ibyaha kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Tugira abantu batagira umutima wo gusaba imbabazi. Reka mvuge kuri ako kantu ko kwihana abantu ndibakicihana bazi ngo icyaha ngo umuntu mureke mbabwire icyaha wokigira ukaja ku ishuri ukagira amanota menshi pe, ugashakwa n'inka nyinshi kurusha abandi n'abandi bagashakisha nyinshi, ukabyara ariko ndiba bivuze ko cyavuyeho. Siko bimeze. Umuti gusa nuko cyatura kandi ukakivuga mwizi. Hari abantu baje kwihana ngo nibindi umwanzi Satani yamwibagije. Cyangwe bakama bihana tuno tuntu nka dutatu tworoshenza ntukana nkagambana ngo bantume ibintu ngo simbishitse neza ntanavuge n'ibyo ari byo ngo nibindi byose. Ariko mukuri nibyo gusa nta bindi uhaye wibuka, nta bindi ngo nibindi ngo Satani ntazayibagiza. Iwe ndimukamubeshere ntazayibagiza umuntu ico yakoze, aza kwibutsa ahubwo ngo iki timuze mbona abantu naruca ukabona rimwe na rimwe umuntu aramanutse kujya ndimukaza umugaya hari gihe abayibutse ese kunaka nagakiranutseho. Pima umutima uzamukubita gutyo ngo
yarafite kandi yarakira gusa dore icuzoza ubwira Satani nimba uzi ko wacihanye uzumubwira ngo Satani umwami nkorera yarambabariye umwami ni umunyembabazi umwami nkorera yarambabariye tagume kubimbara benshi bari bazi ko nkiri wa undi reka mbabwire narahindutse yampinduye izina ambirindirisha ariko washuriwe ikintu pasa inzandiko z'indega zari nishi Babuloni yose yamenye izina ryanje ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yakuye kimwe nugusaba imbabazi abantu badasaba imbabazi hari muri byavuze ngo ugize iminsi waratandukanye ngo nuwo mwakundanaga timukivugana timukigendererana icyaha yagukoreye waranditse ubu haje karine haza amajenda haza email haza uri mu kuri coding ibintu bagukoreye ngo uko niko kugera ku gisubizo oya aka kabi turavuga ngo umuntu wese wumva hari ikimuregana mugenzi we abanza asubireyo barangiza reka mbabwire Dawidi gato Dawidi niwe muntu wa mbere washiriwe message igoye kandi ari umuntu ukomeye yama yumva umuntu umuhanuzi natanye amashikara amuga ati hari amakuru yabaye hano hari umuntu wari ufite intama igihumbi ndakagira gatama kamwe ngo bucararirwa n'abashitsi aca kuri za ntama igihumbi afata ka gatama k'umukene yavuga gutyo Dawidi akaza yumva ahangaha muri aka karere ati zoba ati banza tuza ngo amare kumva aratuje neza yamambwa ati tuzi ko uriya yapfuye azira umugore we si we wasambanije muka uriya warangiza ugashaka kuzimiza ibimenyetso ukica ugatumiza uriya bakamujana ku rugamba bakamwica ukandika urwandiko ukarumuha bakamushira imbere agapfa tuye ayo makuru ntuyazi yo nta uwo guhawumva toye tuvuga ni wewe bisa haba n'uburyo bwo gutanga message kwiza hari abantu bazi gutanga message hakabundi uriya abafaransa nibo babigize neza hari amafigire destine hari ukuntu woroshe ushira inyorosho mu kintu kandi arico kugira ngo uhaye ucakira acumvereza ndabaheza urugero timuzamumva ko baje kubika umuntu mwari mumva bashaka kubwira umuntu wawe yapfuye bazamashika ngo urabona ngo Imana nyini yamuhamagaye Imana itarura bayo yitavye umuntu akavyakira kandi amakuru kuba ari ukuri abayapfa ngo yamukunze kuturusha Pima Koroma haleluya arihana kazavuga Mana umbabarire inyama y'umuntu umbabarire abantu bazi kwihana kandi mbabwire kwihana suko abanyentegenge umuntu wihana aba ari umunyembaraga ntabwo ari uko abanyentegenge tuvuge ngo amen ico ni kimwe kugira ngo umuntu asenge hagomba kubanza kuba kwatura ibyaha kwihana umuntu wese atekereza ikintu cyari cyaramugoye n'umuntu wari warakugoye kugira ngo umubabari ndakubwiza ukuri niba ushaka gukomera ukaba ushaka kugira ngo ugere ku kintu gikomeye ugende umuhamagara uyu munsi umubwire ngo haleluya ndakubabariye kuko ubukristo buraruta ico Amen kaje kuka kabiri ni mara mvuge gusenga icya kabiri n'ubundi ni umutima utanga imbabazi uko gatwavuze kuzisaba hari n'abataza bemera
timuzamubona mwego akecho umuntu uje gusaba imbabazi agasiga kubabaje ahubwo akakubwira amagambo akomeye kurusha ya mbere abandi akareka. Uyu munsi niba hari umuntu wanze kubabarira ugenda umuhamagare umubabarire kugira ngo isengesho ryawe rigire umumaro. Wango kubitabaza sha muzamure mwese. Haleluya, haleluya. Kote safi. Taila sofere. Nametite tala. Tawila merha. Hangeni we atanda. Dawidi niba Imana izigarigira tumutima we nuko yagiraga umutima ntumva ko asabye imbabazi ariko yagiraga n'umutima usitanga yageze atanga imbabazi. Biri zivuga ngo umunsi umwe tuvuge ngo amen. Asifiwe. Amen. Umunsi umwe ngo yagiye yashaka aho yari yarahunza ahunga Sawuli ngo yamabwira abagaragu biwe ngo mureke turebe ko abanzi bacu batoba baraha hafi ko murumva turi kumwe ba yego cyangwa nirutse cyane nitonde ngo atere intambwe ngo agezeyo yamasanga Sawuli arasinziriye n'abasirikare biwe n'abamurinda kandi bari bakomeye bagiraga abasirikare hapana Dawidi kubera ko yakundaga abasirikare umunsi yari maraga umuhungu wiwe Salomo yaramubwiye ngo hari abantu babiri utazorika kwica nibutse tuvuge ngo amen atukuke avugamwo uwo bita Yowabu aravuga ngo ikintu yakoze ngo yisha abasirikare babiri ngo nta rugamba rwari niwo munsi Abuneri yica n'undi bita Hamasi atabo basirikare bombi kubera ko yakundaga abasirikare aravuga ati uwo muntu nubwo mfuye mwana ukabusigaye ku ngoma abo bantu tugakunde ko baja tafishimaraso. Asifiwe atukuka. Uwo munsi rero asa Abuneri yari mu bari barinze Sawuli ngo amare Dawidi abageraho mwumve kubabarira abahagarara hejuru ngo arangiza Abishayi yamamwibutsa ati tuzi ko byanditswe ngo izoshira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe uko saha tubasanze pangura ntere ndatera icumu rimuhuruke. Tiyavuze benshi yavuze Sawuli ndatera Sawuli rimuhuru kandi we ntiyageza kimwe iwe yageza atera Dawidi atitaye ngo ni umukwe. Timwari murabizi ko Dawudi ari umukwe wa Sawuli ayo makuru murayazi bakecho kuko ibintu by'abana byo kubaka ndimo biyoyego. Dawidi yari umukwe wa Sawuli ariko ngo asanga asinziriye kwizera mwashanye mutaramyiwa kumwaza ngo mukoma amashi ngo ko mwamwakiriye twe twumva titwoyagoma ko mwatujanye. Asifiwe atukuka. ngo arangize amamburo mwihorere tibibaho tuvisha amaraso mwumvi atwa akaza ko rutumenyetso gusa gutwara agacuma k'amazi no gukata ku mwenda ko murumva ko ati mureka sinzira sinoramburira amaboko Uwiteka yasize. Rimwe na rimwe tubwirije ijambo azamaga ngo pastor ngo so gushaka ibyubahiro ngo ndibo bakoragaho oya Bibiliya yaravuze ngo sinoramburira amaboko niba afite ibyahabye azabizira ariko si warangize tola sifari Carmela kenove tandalaga
ngo agere hakugera muhamagara ntiyanahamagara Sawuli ahamagara Abuneri aravuga ngo Abuneri we uri umurinzi nyaba ko ndagera kuri shobuja mwumvi umuntu yagize umutima ubabarira ngo ahamagare Sawuli abari we wumva Sawuli wasubije si Abuneri Sawuli yamavuga ngo yo iri nijwi ry'umwana wanje uyu ndamwumvise ngo n'umwana wanje Dawidi kandi amavuga ngo ngosha undushije gukiranuka ico ni kimwe urakiranutse kundusha mu yandi magambo niko ati yaba ari njoro gusanza usinziriye uba warangije kubera kundushije gukiranuka ngo ntuzabura kuba umwami wa Isiraheli arongera amuha kankoreshe terme zikiyumbe niyo mwumva arongera muhifishi arongera amuhindi fishe ubundi buhanuzi bushasha kwagiye kuba umwami kubera iki kubera umutima ubabarira hari abantu bataza bababarira hari abadamu ibirizi vuga bintwara bageze basaba imbabazi ugatangara Abigayili mukanaba yabaye umugore w'intwari utuma kuri inkota yari igiye kuja ku rugo pima kota wewe osabira umugabo imbabazi se nukuntu uzumwemera ngo papa runaka wacho ndiyo ngikora papa runaka we warahudumiye neza urabanza umenya abandi bageze bahudumiya bakabicaza akavuga ngo ibi sibyo reka abandi agahudumiye umudamu akamubwira ngo ibyo sibyo reka Ayimiduwa bile elomela farede kaira somer sokite tandini radi abantu batazababarira kaje mu badamu bakiri bato abandi nabo ngo bari mu gukorera abanyirabukwe nabi ngo ko barishura ngo yigeze nawe ngo nawe yigeze kurishura umushe bakecho we ngo namwe mwana mwarabafashe nabi iri haruguru ko barabishurira Kayore ya la hono umukristo ahubwo mbabwiye niba ari ikintu ciza niba iyo umuntu yakugiriye nabi wamara wo ukamwereka ineza azasaba imbabazi by'umweru bine birenga atararanye uzumukorera akantu keza kamavuga ngo se ngo naburyo urambabariye hari nibutse ikindi gihe nagukoroza nacura kimbabariye ugasubira ukamumwitura yindi neza akavuga ngo wavuga ngo uri umukristo akemera ngo ni umukristo abakecuru nabo nuko ejo tuba turi muri seminere y'abadamu gira ukuntu nabo abadamu bakuru bagomba kwitwara muri iyi generation yo muri iki gihe ese ko bigenze gute muri hangana hari haje mwakantu ko guhugura tuyimizane kwa safari ya kwenda mbinguni kuko ibyo nibyo byinshi biri mu kugenda bisitaza ubukirisitu ugasanga umuntu yarasitaye umuntu akirirwa mu mujyi akagenda imodoka ntizimukoreho ariko agataha ubukirisitu bwagonzwe aho kandi murakumvise kangasubiremo umuntu arimo kwirirwa mu mujyi akirirwa umubiri tiyagira akantu gakoraho ariko agataha ubukirisitu bwakoze impanuka aha yagonzwe kandi murebe imodoka ukazirinda zose ariko ubukristo bukaza bwagiza akantu panuka ariko kigenda dutere haleluya 8 zo kubwira Imana ngo irinde ubukristo haleluya 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 tata hola si moi la gré maina kosi merde la die varide comme les have tripe pa arachasigaye tubwira n'ukuri wowe uri mu kwirinda ukirinda tumwe muharifita akabumeza kumuharifita yarafite imodoka rimwe yamamugurukana no kuri hoteli ngo aje gura cyumwana muko gasanga ari kuri hoteli niki uyu munsi nije nawe ngo umwana yamambwa ngo ntubanza ngo umpa umwanya senge gusenga hano
ahangaha se hari ubundi butabazi wobona ngaho senga ngo arasenga kandi mbabwire bene iryo sengesho ntawuzumiriza kandi wamara ukareba gutya kandi ntiriza ritwara umwanya ngo yamavuga ngo mwana ngo wewe nta kibazo ufite atariko Yesu ari kahandi n'uyu muntu uko Yesu yagiye nico gusa ngo yikije niga pandi sengesho reri ati Yesu ari yewe ibi ibuye haye yikora avyikoze gutuka uko Yesu ari hapa ngo yarikije gutya umuntu abafashwe n'umuriro bene uyuri bene urya bakubitaho bakavuga ngo warenze ngo baravuga ati bigenze gute ngo yamababwira wenyine atende nubwo munjanye ku bitaro ariko dore nyiri bayaza ni yombi mwene data kubise hano niba umusore akaba yubaha Imana yacu we kumusuzugura ngo ubona ntamiberewe afite niba ari umusore akaba yubaha Imana yacu we kumusuzugura ngo ubona ntamiberewe afite ijambo ry'Imana rimwita umukiranutsi bene nku kuko yarababariwe ibicumuro ariko gira kandi kantuza nkuri kakavuge dialo bukare nakandu kazavuga ngo ikindi ngo umuntu nkuwo ngo abashinganye abafite silence umuntu nku ngo habe nubwo wo muvumo ngo nta muvumo wo mufata uzosomereza amagambo ya Baramu na Baraki yarababwiye ati ngwino bavumo ngo ashikara avuga tereka mbare arabareba aramubwira ngo tambika itamba aratamba ngo amaravuga ngo barebe ngo barebe gutya ngo abazuminge ngo bakurure gutya yamabona Kristo yamavuga ngo ndamureba ngo ariko ngo ndiko ndamwitegereza ngo ariko ntandi hafi ya akaramubwiraga bari ngo inyenyeri ngo izoturuka mu ruzaro rwa Yakobo ngo kandi n'inkoni y'ubwana ngo izava mu Bisirayeli ngo yiste gutya mwe tuva ta network tuja handi bongera bazamuka pisiga ngo arongera amubwira ngo akubita none hiwa ngo akubita kaina misofari Nakita tambre. no kuri pisigaho sinzi ko yakuruye gutya yamamubwira ngo ni ngo ati wowe ntuhayibona ngo ko ndabona ubabunzemo ngo ameze nk'intare y'ingori nguri mu bibwa yamambwira wewe wovumbura intare y'ingori ngo amari abari asengera isengesho rya nyuma aravuga ngo icamba ngo ngapfurupfu ngo rumeze nk'ugwa ngo n'amaherezo yaje ngo akaba nkayabo ngo none se we ngo urakarira gute ngo uw'Imana itarakariye wovuma gute uw'Imana itavumye n'umuvuma nta muvumo wo mufata Bibiliya yavuze gute amen reka mvuga gusumwe amasengesho azahindura ibikomeye bikabibyorusha urashaka kugera ngo ugere icyambere iyo wasenze Imana iziguha amasezerano ikakuremera amasezerano ukaza wicara habe nubwo bise muzamugenda ngo bayita matatu habe nubwo yo kugoba ufite isezerano wobzuka ndakubiza wobzuka hari abagabo bo kubihamyana uzi gutibuka kuko nduzukika hasi wamaruka hari abandi gusoza zagira se ku sento bagashima kuri Imana yakoze ikintu gikomeye wamana we turagushimiye kuri ya nesezerano ni ibintu kugira ngo umuntu azakora uko hari ibyo gikora kubukiriho nta bantu benshi muzi mwanganaga n'abandi bakurutaga n'abandi warutaga batakiriho nukugira uzugira ngo nukugira ngo uzamura amazu Amina. Pima haleluya karda safi Kaina some. amasezerano Simiyoni yari yarabwiye ngo ntazofata aribonye ngo tuzofata abonye agakiza ka Isiraheli siko mushumba arasaza umunsi umwe mu rusengero gutya yamabona Yesu baramushikanya umutima wamubwira ngo ngaka gakiza nari narabwiye ka Isiraheli nguyu yamaze yamamufata yamubwira mama wati beza umwana aramufata ngo amara amamubwira ati ariko Mariya nawe
akomera nawe yahuye n'ibikomeye yumva amagambo ye bavuga ku mwana ya Simiyoni yamavuga ngo wari warambwiye ko ntazapfa ntabonye agakiza ka Isiraheli no gaka Kristo ngo ngaho sezerera rero ngenda amahoro sezerera ngenda amahoro ngo agira ngo amuhengera gupfakaza abasinze bitapfa nawe yamamufata Bibiliya ivuga ngo iwe bavuga amagambo nka ya mbere nawe arabwira ko njya uko ndagize uko nje sinihanganye yabamara imyaka 7 amara 84 ategereje arabwa tusezerera nanje ngene cyo wari warambwiye iki ndakivuga utegereje igihe kingana gute kweli ari mu gusenga gusibiza umweru 2 ngo nibitaza yumva ngo kandi Imana ngo nibugira amatwi yo kumva Imana uzutekereza uracari kuri ugo gwego ngo gutekereza ngo Imana ntigira n'amatwi yo kumva abandi basenze bazavuga ngo Mana nubikora izina ryawe rihabwa icubahiro nuramukutana bikoze izina ryawe rihabwa icubahiro ariko we kuraza niterabwo bakumana ngo niramukita bikoze ngo umurimo wayo uragaho ariko uwo murimo wubamo uwo murimo wubamo wabwira Imana ngo uragaho ngo nibura Imana mureke mbabwire urugero Imana timuza musoma inkuru za Yohana yaraje amavuga ati yeme bamaze kumufata ati mumbwirire Yesu mumumbwirire mugende mumbwirire ko bamfashe kurumva sero baramufata yamabatuma gusa umvese ngo mugende mubwire Yohana kwimpumyi zezi umuka ko muruviye message huye niyo gutabaza ngo mumubwire ngo impumyi ko zirahumuka ngo bimuga ko biragenda noko ngo bamubwire Yohana atariko niwe mwabonye ko mpaye numva message niwe ngo atuma abandi nabo ngo barabicaza bababwira ibyo ngo amara batumaho nono yijyanyuma ngo mumubwire ngo higuye ibyanje bitazogusha kandi muzice Yohana yazaze sikumtaza musoma ibiri yari yabujije Herode gucura Herodiya nico gusukura arico Yohana yazize Herode yabujije Herode gucura Herodiya abwira Herode ati nibiki wewe kazogufata asumwa agakobwa ke sinzi ko kagize utya mu birori bya Herode ukakubita gutya Herode yamagamagara urashaka iki yababwira ngo reka kubaza mama babaze dinada yakubwiye ngo ushaka okay Yohana turamubonye wowe usaba umutwe wa Yohana wonyine nta gishoro nta minervare y'abana nta nzu umutwe wa Yohana bawushire ku mbehe uza ubwicanye ngo bawuzane bawukojeje kese icusa yazazira ukuri kandi ngo amare gupfa Yesu atanga rero ngo arababwira ngo mwumve mbabwira amakuru ngo mubavyawe n'abagore bose ngo ntavugana nayo ariko abandi babaye aringiye kuvuga ariko kandeke koranabuhanga byarabaye turi mu gusengera abantu ngo nibashake baramaze gusha ari abadamu basa batahi wabo ariko n'abadamu tugahudumana we wadufashije umuntu akubaka yagiye kera hagize igihe abandi twabasengera ari abagabo ngo bubake ndaho indobo yarabonetse gusenga kumukiranutse kugira umumaro mwinshi iyasenganye umwete ikindi sengesho rizarikuraho imigambi y'abanzi rizarikuraho rigasenya ibihome iyo dusenga tuba tuganira n'Imana iyo dusenga nukuganira n'Imana dukunda Imana haleluya tukagira umwanya wo kuganira nayo kubera ko dukunda Imana tukagira umwanya wo kuganira nayo gusenga kuturinda ivyo bishuko ivyo byose tuba tuvuga by'ibishuko iyo wasenze takiza gipfa kwinjira nutakiza kurinda ibishuko yego gusenga kumara ubwo iyo umuntu yasenze
azashira ubwoba ariko noneho ibi ndabyibutse bankureka muzi ko umuntu yageze asenga ugasenga ukibagirwa ugasenga ukagira ngo none uri jera wa banki twakigeze ngo icyo gitaramo wasohoka ukavuga yo umuntu asubiye mu buzima busanzwe ese yarya ntana konti umuntu agira ariko iyo uri mu gitaramo ukaza wumva byose iyo wasenze hari ukuntu uzoshira ubwoba bugashira ukareba Imana wareba Imana ikagutabara bavandimwe tube mu bihe byo gusenga iyo wasenze gusenga kumukiranutse kugira umumaro mwinshi Imana ibafashe kandi Imana ibana nawe amen